Selamat pagi Pertiwi. Horas kita selalu name jua-jua man kita terinan juan-jua. Horas ton di maningin pirton di batu hujang bubu. Bodoh kabar muda sehat dokan. Jadi kembali lagi di channel kesayangan kalian semuanya, Barbella Channel. Channel yang selalu nanti-nantikan dan ditonton oleh semua umat manusia dunia. Mulai dari benua Asia sampai benua Eropa. Mulai dari Presiden Amerika sampai Presiden Korea Utara. Dengan siapa lagi? Tak lain dan tak bukan dengan saya sendiri, Opung Barbella. Opung yang selalu dirindu-rindukan, dinanti-nantikan, dan dicari-cari. Apalagi sama orang koperasi. Nah, Opung yang bercerita. Seperti biasa, orang lupa dah tonton sampai habis, di like, di subscribe, bangun hamutan dan locengi. Jalan unang lewat tok kamu, jo iklani asadok hepek ni Opung laut tukbak lau marpesta so. Dah, ya. Sarang hiyo. Jadi tarik tu sangat di nomor gule-gule do nomor tulang lagi. Adong masih ada ceritaku di hutan. Adong masih ada halak. Moloon memang istimewa hiya do di bain gule-gule. Dangi. Jadi bapak kok na yaktu siapa tahu masongut dia mabelas rohania ke gule-gule. Misalnya molo adong acara uleon pesta dohot akan ulon lele dangi. Nadagi nama tahun manggarar kopi ini ke hulu-hulu na. Buah matanya salah rohani hulu-hulu na rohana kan. Jadi moloro hulu-hulu na tunggane na dangi itoni inatana rotu jabu pokok na ikon makan besar do. Alai sahitnya matahun dangi nahuli na non tuak kageleng kan. Bawa pak mageleng nga saya foto kamu, Bapak kok na tiap hari bawalan ikan asin dohot sayur pahit, ikan asin sayur pahit, ikan asin sayur pahit, lalak masuk ni. Lagi, karena itu na istimewa hidup do bayo. Jadi sedetik kita ni, Roma hula-hula na siya kagan. Biasa mak, Roma si hol rohana mapere na kan itu. Jadi makatatay lagi, alay. Puhut marbusi-busi po siya kangan niya mataon tua kang gina bereng ma angku sederion dang ngolat dang ikan nasin doon sa rupay biala nonta na kan dah siya di mo to bang bereng ma kau parang mulong araw sulang ikon makan lagi dong kita bereng dang siya di lili manggora ma amat taon siya ruang tamu lagi ijo ma siya kangan niya mataon lagi Jorbut, inna. Kebetulan si Jorbut guarni siya kangen niya tahun. Jorbut, takut jo manu jabi sada jo. Sehat jo. Dokot jo tu oma asay lopa, asa mangan jo hita ngaro tulang inna. Jadi, roba si Jorbut dagi ame dokot tu akan gina. Mereng makan nyata tu ikan. Dan nak pernah tatak pudin, kan? Jadi, Pak. Makan lagi sendiri. Jadi dung sogot naik romu si hula-hula ni awak tahun si nomor 2 dangi mungkin si orang nama mereka kawin kan itu Roma anjing si jor putor dangi dua bang makan lagi untuk kita kira-kira ya makan lagi gitu dah bereng mbak tokin naik ikut di Jawa win kan hapelas toho manggora mau bapak ni si Jorbut dangi Jorbut takut cuma jabi jo saya jo lihat to mana saya lupa ngarut ulang indah bapak kok dah bersorak sama ibu dia saya mau tahu si Jorbut doa ke anggina bapak dah makan besar kita hari ini beneran ya laki kan jadi sugot nai to purung sih tulang ni halakon si nomor 3 dangi berbiasa man ilopa mamusi man jabi sedenai dangi kebetulan anong pito ekor yan manu jabi niya matao dangi mulu ngay potong tulu kan berarti kan tinggal 4 jadi narohan niya matao lagu ya mak saya kitu sa gulay foto manu jabi ale buha marian
alay bu amanian roha hule-hule salah rohana kan lo Messi anong dobe pak naik si man jambe na rohana kan kan marani mana tong gitu kan tuh hule-hule jadi dangi suhut naik rumusnya hule-hule ini si nomor opat jadi mau kamu dong hule-hule ini amat tau nang pitu bahwa lesere do boru imay na tanah dagi jadi hari paupaton roh hule-hule na disehat manu hari pa limahon roh se hule-hule na disehat manu hari pauno pondoh dari babi duhon tong roh hule-hule na siap mamanu bahkan ujungnya kan gabi habis do manu jampinnya matai jadi rumah amat tahun dagi asing narohana kan puasa di bagian seseminggu gue rosuliat ke hule-hule narohana kan syukur rohana dangi jadi di telepon mah mulu tu si nomor sada tu hule-hule na siya kagat do tu si nomor rono atar sigat do be mana dangi ala igijang ni murra do be jadi di telepon di mana mah hule-hule na siya pudan halo horas lain horas lain nah daun nama nuku jauh sebenarnya rohamu na hule-hulai ro di bagas sambingul sahili sude sebetulnya alai setabi hamu dalai setabi sangat di hule-hulai nah apalah adong do horoa narikot na nang sidohono muna tu hami burumuna inama tau tu hule-hulai na be telepon jadi mangalu si mahula-hula na dahil napula dong naik bah iro olo alis ako na sukur-sukur rohaku ondo pe nga 15 tahun kami marumah tangga ondo pe hea di baga sa minggu roh hula-hula sulit tu jaya na kan baru mahula-hula ni on dahil ahame dokon daong lain nomor telepon do si jorbo na tuari sada ime dokon tulang rojo tu jabu asa manek manu johita na bapa asa mangalangi johita na sujur put bahiro kula nau do dang do hotorah tulang muna lain baniku bahame ya lu si jorbut inna si jorbut ma mulu tulang nasionomi tulang pos roham ngamar ganti-ganti halaki siya nari parjolo tu hari paunopon tinggal tulang nama terakhir ro tulang dah upai maison si jorbu do habe bau kan gabe bangku amat tai nang gusara dang arong ditinggal manu jabini amat tai imala di hulitna bau kan gabe kiri si jorbu gimana apa jorbu Horas salam perbelang bukan salam jorbu